I tak ti je to. Odeš fino na kavu, misliš si bude to sam jedan gemišt, a na kraju završiš s 5-6 i još računom za čitavo selo. Sused, kakav ste vi lik, pa stvarno ste majstor za te stvari. A kaj da ti velim, trudim se. O Jolanda, Jolanda, Žela zove, čekaj. Reci ljubavi. Štef, gdje si ti cijelu večer? Opet te nema! Dragica, smiri se. Malo sam stao tu kod jednoga bara, popio sam si malo, ali nemoj se ti niš brigati, sve je pod kontrolom. Uf, to ovdje se osjetiš. Odmah da si doma došao, vrata ti bom zaključala. No, evo, krećem, no samo kaj nisam, bok. Susjed, kaj ste stvarno tako iskreni sa svojom ženom? Ma kakvi, sam se ne bi sjećao laži koje bi joj rekel. Da, istina, da. Je, daj onda još jednu putnu pa idem. Nema frke, susjed, evo odmah. Dosta. Dosta? Ama dosta mi natoči. Aha, evo, isprike. No, tak. Ajde onda, bi živeli. Nihaj, onda idem ja. Jel sigurno možete ovakvi voziti? Hoćete da vas ja odbacim? Evo, taman će mi biti gotova smjena sad. Ma, mali, nema šanse. Ja bum vozil. Pa meni su već celi vozičku, tak da mi nemaju kaj više zeti, kuži. Da, vidiš, pametni ste vi, da, vidim. Pa znam ja. Nigaj, idem, ajde. Ajde sretno susjedi, pazite kak vozite, znate da ima budala na cesti. Točno tak. Ja ne vjerujem, koji lik. Grava šugala, nek me sam proba zaključati. Moram idla s kem ima posla. I ovaj konobar isto. Štakor. Pak mi je naplatil 15 pivi, a spil sam samo 5. Joj. Sad, kam sam ja ključeve stavil? Di su, mamicu im? Kaj je ovo? Da, moj neuronski stimulans. Pa otkud sam ga zvadil? Evo ključa, tako. Idemo. Kaj je sad? O mater ti akumulator zgud. Sad boš ti videl. Švabe su te možda sastavile, ja te bom rastavil. Odi sim. Evoš ti videl. Ko je tu gazda? Ajde, predelaj. Ima da si vužgal. Evo ga, iz prve. To te pitam. Idemo doma. Kaj? Ko je postavil drvo naše ceste? Benjake, zugdi u povegen. Najpobegne, karta mi je v šepu. Milicija! I to 2 auta, joj! Moram stati. Dobra večer. Bil je tu pred sekundu. Nemam pojma kam je pobegao. Gospodine, jel znate zašto sam vas zaustavio? Koga, mene? Pa ti ja gledam ko da mogu voziti. To je još u fazi planiranja. Kakvo vam je ovo drvo na krovu, pobogu? Kakvo drvo? Aha, to drvo. Pa to nosim doma za blagdane. 6. je mjesec, gospodine. Pa 6. Još 6. Eto ti Božića, treba se pripremit, znate gospon. Nema labavo. Da. To nije ni bor. Nije bor, nisam ni ja za volanom. Božićno čudo, kaj da vam velim. Samo malo, gospodin.
Ako se ne varam, ovo je Bilge Miš od prošlog tjedna. Gospodine, jeste li šta pili? A je? Kak ne? Pa meni je pilo rođak. Doduše pokojni. Otkud ga vi znate? Pa gospodine, kako ste mogli ovakvi sjesti za volan? Jeste vi normalni? Mogo je netko nastradati. Nisam. Kako niste? Nitko drugi osim vaš nije mogao upravljati vozilom. Ama nisam normalan. Gospodine, morat ćemo s vama na alkotest. Dobra zamisao, gospod policajac, stvarno odlična ideja. A kaj se tamo uopće pije? Pa kaj su si oni mislili? Ja, nadam se samo da mi se taj burnout u nebu posušil do Božića. Ne vreš verovat. Joj, opet ovaj Štef, već 12. put ovaj mjesec. Čovjek se stvarno udomačio kod nas, jo. Fučkaj ti ovo, daj mi. Ima ga još, ima ga. Živeli. Kaj? Joj, bože. Beži Anke, cukti kod pobegja tu ne.